Selam dostlar, sizinle birlikte ne var? Bарлığımız blogger YouTube'da kanal açarız. YouTube videosunda var. Ve o YouTube keyword'ü vermesi YouTube'da kalay akça kalıyor için. Bilgisiyle yani de kaçak kadar görüp gidesinlerge koşetim. İşte bu informatif tekniğimiz. Informatif tekniğimizde Kolika YouTube Efendim yine de bu program Осы жерде мына поиск кіресінде каналдың атын жаза аласыз. Мысалға алып қарайтын болсақ Нұрзат мысалға осы каналды көрсек 15 подписчик, 613 просмотр, 48 видео. Және де оценочные решения заработок, расчетные месячные заработок, предполагаемый доллар заработок. Бұл жерде қанша ақша тапқанымды бөлуге болады. Мысалға мұнда $4 қалды. Ал One Folk деген каналда қанша теңге тауыпты көрейік. One Folk. Bu kanal bileceğiz. Bunda 46 milyon promotör, 294 milyon. Yani günlük $297 alırken aynı $800 alırken al. Bunlar $100 alırken. Veya olsa сколько заработали.